kodwa nje ngicela ungixolele mntanami sula nje ngaphakathi enhlizweni yakho ekujuleni kwenhliziyo uthole ukuthi ungixolele ngiyacela mntanami ngixolele ngiyazazi nginephutha so umama uthi ukuhlile lana ngenxa ukuthi yena nobaba wakho bekasasemncane bebangazwani kahle empilweni athi kwenzeka phela ukuthi masingazwani kahle kanje uzotshela yona manje kwenzakalanda ukuthi sikhiphe kanjani ngitshela ukuthi why silana and why ulana ezumzali wakhe angasiqale siqala angasi kusabuzoqala ngaphansi lo mama lokugobela umama wakho wangempela uzungishiye ngicela ungixolele ngiyazi ukuthi ngicela ungixolele nimthole kanjani umntana nabona kanjani ukuthi kunomntana oshiyiwe eminyango kwayenzakala ini sho ukuthi umntwana ngangiphuma ekseni ngamthola la ngaphandle umntwana ekseni isikhathini ngabo ma4 ya usibe mo spacing sensani elele siyazi ka re tlile re ngolo skemwae bamsidana le 2 weeks mo mnyako ebe family amo yikinkela yena so nthophoko kuri umntana na misapi kwayenzakala ngumntana sho ukuthi umntwana sahamba naye ke saya kuma social worker sayi police station yonke lento senza ukuthi ubona ngizana ukuthi sithola umntwana eminyango so simangalela manje usise nasekaqhamuka after 15 years ukuthi from ekuqaleni kwakho umvela kube isibusiso esingakanani kangakanani kuwe jwetsa ngwana motho mo lokho abantu athi yazi ukuthi umama wakho yena ngathanda futhi lenzima ngempela usiyamntana